инсофи поку мусаффоро ба хонадони шумо муборакбод мегӯем бинандагони арҷманд. дар меҳмонии барномаи субҳи душанбе ҳастанд муллозуҳур Тохири, академик, раиси иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон. хуш омадед. саломат бошед. ҳадаф аз таъсиси иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон дар чист? 2018 мо дар вазорати адлия чунин ташкилотро ба қайд гирифтем. Асосан нависанда ин табиби рӯҳӣ, яъне азобҳои онҳо ба рӯҳии инсон таъсир мекунад ва табиб ҷисми беморро табобат мекунад. мо аз ду чиз як чиз сохтем, чунки бани одам аъзои якдигаранд, ки дар офариниш як гавҳаранд. чузве ба дард оварад рӯзгор, дигар узвҳоро намонад қарор. яъне ки бадани инсон, солимии инсон вобаста аз якдигар органҳо ҳаст ва чунин ташкилот умуман дар ҷаҳон нест. ва албатта мо ин ташкилоти байналмилалӣ аллакай зиёда аз 70 нафар аъзо дорем. аз он ҷумла 3 нафар донишҷӯ ҳастанд ки қобилияти зиёд доранд. яке аз донишҷӯён аллакай дуюм китоби шеърҳош чоп шуда истодааст ва мақсади асосӣ солим гардонидани ҷомеа. ҷомеае ки солим мекунад. олим ҳамон соҳа мутахассисе ки як чизе медонад, албатта ҳар як чизе мутахассис ҳал мекунад. ва ҳозир дар ҳамин иттифоқи мо зиёда аз 10 нафар доктори фанҳои илм ҳастанд, 15 нафар номзади фанҳои тиб ва дигар табибону нависандагон. яъне ки ҳозир мо мехоҳем ки ин як созмони бонуфуз дар сатҳи ҷаҳонӣ бошад. асосан мақсаду мароми ин созмон сулҳ дар тамоми ҷаҳон, солимӣ, дарозумрӣ, ҳифз кардани табиат ва дӯстӣ байни халқҳо. агар мо ҳамин 4 пешниҳоде ки кардем оянда ташкилотҳои ғайридавлатӣ, ташкилотҳои байналхалқӣ дастгирӣ кунанд, мо тоҷикистонро кӯмаки зиёд карда метавонем. ва дар айни ҳол мо ҳозир як барнома сохтем барои бо ҷои кор таъмин намудани 60 000 одам. мумкин шумо савол дед ки дар кадом соҳаҳо. албатта якум ин дар соҳаи тиб, яъне ки чизи асосӣ омӯзиш. вақте ки кӯдак таваллуд мешавад, модараш бо суруди алла, бо ҳарфҳое ёд метиҳад, оҳиста мактаб ёд метиҳад. ва афсӯс ки то имрӯз дар мактабҳои мо алла, яъне аллаи солимгардонӣ нест, яъне вуҷуд надорад. ва мо мехостем ки дар тамоми мактабҳо як воҳид духтур бевосита ба уколу таблетка не, бо усули дарс додан ба кӯдакҳо фаҳмонад. вазифаи чашм аз чӣ иборат, чӣ хел ҳифз кардан дар кор, вазифаи дандон, ғизои чӣ хел истеъмол кардан дар кор, гӯш, умуман ҳар як узва вай маълумоти нағз дода метавонад. ва кӯдак аллакай синфи масалан 2-3 мегӯяд не ман бояд чормағзи дандонам хати нашиканам ки дандон лат мекунад. ва гӯем ки агар омӯзгоро дарс диҳанд, омӯзгоро сатҳи донишон дар соҳаи тиб сус ҳаст, дарс дода наметавонанд. ана 20 000 мактаби тоҷикистон ва 20 000 духтур дарс метиҳад. мардуми мо чун япония оянда бемор намешаванд, кам бемор мешаванд. агар мо ҳозир як муқоиса кунем дар ҳамин ҳудуди ним сол ё як сол чӣ қадар маблағҳои зиёд барои як вируси ноаён сарф шуд, одамҳо тарсу воҳима ва бемориҳо гирифтор шуданд. ва чизи дигар дар соҳаи табобат бо мусиқӣ 20 000 нафар ин курсҳои кӯтоҳмуддати мусиқидармонӣ дар боғчаҳо, мактабҳо, бемористонҳо. ва дар давраи шӯравӣ ман дар шаҳри рига, дар москва, ленинград рафта ҳамин курсҳоро омӯхта омадам ки дар ҳамон бошишгоҳҳо масалан мусиқӣ мемонданд, одамҳо ором мешуд. бинед дар ҳамон лаҳзаҳои консерт як суруд ба ваҷд мебиёрад, аз ҳамон толор одамҳо хиста ҳаракат медоранд. ҳар як садо, ҳар як мусиқӣ як лапиши худашо дорад. ва аллакай мо 50% кӯдакҳои одамҳои бедору табобат мекунем. 20 000 нафари дигар бевосита ин дар соҳаи ҷамъоварии гиёҳҳои шифобахш. масалан агар гирем дар як ҳамин ноҳияи варзоб чӣ қадар гиёҳҳо ҳастанд. не ки ягон мутахассис дар ҳамин варзоб нест ва намедонад ки чӣ қадар захираи гиёҳҳо ҳаст, кадом намуди гиёҳҳо ҳаст, кай ҷамъоварӣ кардан дар кор. барои ин бо чӣ дар кор? илм дар кор. агар мо ҳамин одамҳоро тайёр кунем, ҳисоб кунед ки агар кори доима ба 20 нафара гирем, агар кори мавсимӣ вақти ҷамъоварии гиёҳҳо ба мумкин 500 нафар соҳиби ҷои кор шавад. агар 60 та ноҳия ҳисоб кунем, тахминан 500 нафари
چند هزار آدم صاحب جای کار میشن. این اتفاق با کدام ساختارها همکاری دارد؟ البته ما باید تمام ساختارها وقتی همکاری داشته باشیم و ما اولا یک اقدام گرفتیم که مردم باسواد گردانیم. از ناحیه‌های جمهوری رفتیم، از وحش، لخش، وحدت، فیض‌آباد، همه اکثر ناحیه‌ها طرف ولایت سغد در تالارهای قصرهای فرهنگ درس‌های آموزشی گذراندیم و در آنجا البته مردم خیلی کم جمع شد، چون که وقتی که از طرف حکومت پیشنهاد میشد تالارها پر میشن. وقتی که مثلا ما تشبثکار هستیم میریم، کم آدم ها برای سلامتی خودشون اهمیت میدن و ما حتی از عادی ترین ساختنی حاجتخانه، استفاده بردن حاجتخانه، مناسبت بین آدم ها، یک انکیتی هم ساختیم که چقدر دوام روز به تلفن که گام میزنید، چقدر موسیقی گوش میکنید، خوش مناسبت عائلوی شما چخیل ضدیت ها هست نیست، کار بردیم. برای بلند برداشتن معرفت طبی ساکنان کشور چی باید کرد؟ مثلا از این برنامه‌های تلویزیونی من وقتی که گوش کردم، یک نفر دکتر برآمده گفت که طول روز باید شما 90 مرتبه دست شویید. این تماما نادرست است. وقتی که قبلا من همیشه دکتری پسیکوتراپیوت کار میکردم، آدمایی که طول روز به 20-30 مرتبه دست میشستن، این بیماری نیوروز بود. من اونها تبابت میکردم و الکی امروز ما برنامه منصدم که آدم‌ها زیادتر این بیماری‌ها به گرفتار شوند، چون که وای متخصص نیست. ما شما فکر می‌کنید که هر یک کس دیپلم دانشگاه طبی داره و متخصص همون ساحه است. البته متخصص همون آدمی که 5-10 هزار کتاب خوندگی باشد. این دیپلم اینستیتوت این نشانی آن نیست که این الکی صاحب معلومات است. یکی از علمای بزرگ گفتگی مثلا دکتر نوک پروفسور، این نشانی این نیست که الکی معلوماتی پوره داشته باشد. ما آدمای از روی مقدار کتاب‌های خوندگی آنها باها میدیم. بیهوده پرزیدنت ما مسئله کتابخانه نبرداشتن. وقتی که ما کتاب نخوندیم، از بالای خود ما کار نکردیم، حرکت نکردیم، این بیفایده. انا برای همین حتی ما یک پیشنهاد کرده بودیم که یک تلویزیونی تندرستی هم تشکیل کرده شود که فقط متخصصای دعوت کنند. یک صفحه پر از شراره شوق بهتر از 200 کتاب بی‌ضعف. یک معلوماتی عادی ترین ما اگر مردم برسنده توانیم و یا قبول کرده توانند، میبینید که همه سالی میشه. من برای مثال یک از با زبان روسی همین از کتاب خودم میخونم فرازی که когда человек не боится инфекции, сильная иммунная система уничтожает все вирусы. Когда человек воспринимает информацию о болезни и испытывает страх, он будет болеть. انا امروز درباره کووید که ما گام میزنیم، برای که آدم ها به واسطه همین هر روز گوش میکنن انا فلان چی از فلان بیماری مرد، این نادرست است. مثلا در جلسه در اکادمی فنها گذراندگی من اونجا پیشنهاد کردم که اگر امکانیت باشد دپوتات ها از سر نو قانون درباره ماسک دیده برن، یعنی که ضرری ماسک به ارگانیسم انسان، یا که امروز ما باید بحثی متخصصای کنیم، کروگل استول میگن در تلویزیون‌های کانال یکم، سفینه و بحث کنن که چی ضرر دارد، چی فایده دارد. من مثلا از باور کرده میتونم که اگر 2 ماه کسی درباره کووید گام نزند، ایاد همه فراموش میشد، این بیماری خودش نیست میشه. برای که اینفورماسیون مثل انرژی، ما هر روز یک چیز گفتم میگیریم و پیدا میشد، ترس پیدا میشد، بیماری ها پیدا شده رفته میگیره. خب امروز که فصل زمستان است و مردم بیشتر بیمار میشوند، سلفه، زکام. خب برای پیشگیری همین بیماری ها چی باید کرد؟ مثال عادی، هر سال تمام پیانر لاگرهای جمهوری بچه ها لاگر میرفتن، طول 1 ماه بدنشو آب تاب میدادن، آب بازی میکردن، کوهاب میبرن. اینا نمایش ابشنس پریرودا. انسان انرژی از طبیعت، از درخت، از آفتاب، از آسمان، حتی انسان از یکدیگرش انرژی میگیره. انا اینکه چی نشد، اما قابلیت محافظت بدن انسان یعنی ایمونه پس شده میرن. برای بلند برداشتن من توصیه میتونم که حاضر در شهر دوشنبه باغ‌های استراحتی زیاد هست، 1 ساعت باید فرزندهاش گرفته دور زنن، برون خواندن، رقص کنن، بازی کنن. از چیزای عادی ترین برای سلفه من در همون سیستم سالم گردانی با اصول دکتر تاهری
соддаи тавсия кардагӣ беҳтарин дору ҳаст. Як қошиқи чойхӯрӣ 200 грамм об ба гоҳи бегоҳӣ 10 рӯз сулфаи шумо гузашта мебафтад. Ман бисёр одамое ки сулфаи зиёд дорам мегӯям ки як себи биҳи калон 4 та шалғама обҷӯш кун, байнаш бурида равғани маскаи мун, хӯроки шоми ту ҳамин. баъди 3 рӯз 4 рӯз мегӯям ман нақ шудам. ҳама бемориҳо аз нодуруст хӯрок хӯрдан аст. ва чойҳои гиёҳӣ мо барои чӣ гуфтем ки 20 000 одамо ҷои кор кардӣ таъмин мекунем. чойҳои гиёҳӣ ҳозир мардуми мо кадом хона надоред чойи фомил, чойи кабуд. гиёҳҳо кам истифода мебаранд. ва ман як китоб дорам бо номи чӣ тавр худо одамои табобат мекард ки ҳама чизе дар табиат ҷустан дар кор, ҳама абад аз барномаи зершӯри мо вобастагӣ ҳаст. ман инҷа беҳуда ҳамин рӯз ҳамин китобро навардам, как прожит 100 лет не болея. чӣ тавр инсон метавонад ки 100 сол зиндагонӣ кунад, бемор нашавад ё кам бемор шавад. ин аз барномаи зершӯри мо шумо вобаста аст. ва имрӯз ман барои худам барнома мондам ки то синни 100 солагима аз дасту пои худам намонам, муҳтоҷи ҳеҷ кас накунад. не ки мардуми мо хеле барнома надоранд, чунки мегӯянд 70-80 рафтем, худо ҳамако умр дод, мо бирафтем. мо имрӯз барнома ҳаст, компютер барнома месозем, аз рӯи барномаи компютерӣ ҷамъият обод пешад. мо мана ҳозир аз ҳамин истода Америка, Москва ким ҷохти гап замон мекунем. энергия ҳаст. мана хеле ки мебинед дастгоҳ, инсонам баданаш ҳамаш энергия. агар ҷои бензин ба керосин андозем, мошин роҳ намегардад. агар мо обҳои нодуруст, чиркин, ифлоса нӯшем, бемориҳои зиёд бигирифтор мешавем. бори дигар мегӯям ки хизмати ман барои мардуми тоҷик ҳамон китоби об аз тилло қимматтар аст ки бояд дар ҳар як хонадон ин китоб бошад. хонанд, намуди обҳо, тарзи обҳо, истифодабарии обро донанд. ва вақте ки ин чизҳои оддитарина мо ёд гирифтем, ин чӣ мешавад? мо мумкин чун мардуми Япония 100 сол умр бинем, муҳтоҷ нашем. дар синни масалан 80-85 сола дар Япония одамҳо кор мекунанд, баромада тирезаҳои тоза мекунад, ҳаракат мекунад, дар ҳаракат ҳаст, чунки онҳо аз олимо истифода бурда, гапҳои олимоша гӯш карда пеш рафт. хуб, ташаккур мегӯем ки даъвати моро пазирифта меҳмони барномаи мо гаштед. бинандагони гиромӣ, бори дигар ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи мо буданд мулозуҳур Тохири, академик, раиси иттифоқи байналмилалии нависандагон ва табибон. хайр, то дидори навбатӣ.